Hola, po Henry Zungzanga Central CYMA-in Tutsua an nei ve tange ani. Tange kan ti na chan kha kan soi zawang na kina. Izalen hi na ron posa Central CYMA-in shrem ngei an phut ti hi. An ron posta ani. Kan sirang April niriet sang ni som ni panga ani ya. Chuan voina hianin Chiko Hmar hianin na Instagram story hianin hetiang hianin aron post hi po kan react don ani. All Mizoram Khehpuam Member Association Zungzang ho ani pui don khop mai tun trum news so le Central CYMA chuan thu chua siamin pu Henry lal biak zinga pu Henry le athurual puiten an phu tok anga dan manga shremna an chunga lek ani ngei theinan Central CYMA chuan athir zui rengte antar lang ani kami kha a introduction ani kan siar zel ma in thil pakhat mi puite zo na ka zo du cheu hetianga Central CYMA anron trong chuak ve tang nge hi an mani thanhem ngai na awang te an manin atrulani I trong chuak ve to ang u anti awang te nge niya mi puilam pangina social media kan nor na sat mawanga hetianga ron trong chuak ve ta anni tikha imi puite kha in ngai dan ka ron zo chewani keipon ngai dan kha kan ei thiam chial lowa kha zo na pani kha keipo in ka in zo ta ni in ngai dan ka sheve chang mi puilam pangpo kha ron comment sap te u comment section a hanin ti lui le Central CYMA thu chua kan siar zelang March ni som panga sang ni som ni panga Mizoram police ten rui lo heroin thanhem tak hong zali somli lai mai le hemia in nam hnoya pu Henry din thar aizole thurwal puite an mani hi lom kan ti Mizoram police te thorim na kan chuang tak zet ani hemi paragraph atanga kan mu thei chu Central CYMA lampang hianin hetianga Mizorama dan kala hetianga lo chete police ina an manta hi lomo manti hi omje chu police ten man lak na hi an support ani Mizoram sarkar an support thu an ron chu anga ke chuanin kangai chuanin Mizoram police te hi an ron fakbok ani heta tanga alan dan chuan polai takin hetianga pu Henry an manta hi CYMA lampang chuanin acha anti ani tiangzo khanin ke chuanin kalo interpret ani le paragraph ni na kan chiar leang kan thalai tam tak rui lo boya an tan mek lai le nun na hial an chan to laia rui lo manga sum don na kalpui ani hi kan hotak zeta pu Henry le athurul pui te hi an phu tok anga dan manga shremna an chunga lek ani ngei theinan Central CYMA chon athlir zui renga hemi kai noya Kulikon branch CYMA le Ramhnun North branch CYMA te malak na po tha kan tia kan thlop tlet ani an ron ti ani a second paragraph atanga alan le dan chuan pu Henry hi andem le hetianga ruilo manga lo sum donga hi chuan Kulikon le Kulikon branch CYMA le Ramhnun North branch CYMA te malak na an thlop ti an ron soi hi hemi hi ka ituan na hen oma zona ang karon soi le maya hey Central CYMA hianin thu chua kha ron nei masabir zok se amoyangem tite kha karil rohanin awme mai ani achan chu Kulikon branch CYMA in action an la popa Ramhnun North branch CYMA in action an la lea khami kha an thlop thu kha an ron soi vele ani empo ni se behind the scenes khan heta Central CYMA atangin Kulikon le Ramhnun North branch CYMA te engtin yan lo in bia kha chu ke jonin ka shalawa an lo in bia po ni mai theya an lo in belo po ni mai theya hetiang hian ti ula te po kha an lo in ti ve te po ni thei khalampang kha chu ka she chuang lawa amaro chu hetianga Central CYMA lampang ina Kulikon branch CYMA le Ramhnun North branch CYMA te malak na kan thope tia an ron tong chuak shrim ero hi chu ngoi top ai chuanin a tha tho ani le a paragraph thumna kan rama rui lo luar chho zela CYMA chuan thei top chu in ma la zela Central CYMA po in Central Anti-Drug Squad din thar le in March ni som panga sang hi som ni panga atangin ma ala tan le bok ani
rui lo do ko nga central YMA poina tha thona ke pen ve na te tiang hianin an ron tar lang tel pa bok ani branch group le sub headquarters YMA te po mani huam chunga tha thla lova theitop chua rui lo le akai no thil thalo do zel turin kan in cha thar le ani an ron tiani heta central atangin branch group le sub headquarters te po an ron in fui thar le an ron in motivate thar le ati thei ani empon ni se soi to ang khan hebi hi central YMA lampang hianin hi chu nge nge chu la ni kan chu tu ra ni tiril rupua ron chuange ania mipui norna social media mipui na an nor wanga hetianga thu ron chua tikha azo na ka siam kha lo chang ve nge ru tin comment section lampa henin thanem hi kan ngai thei khop maya thanem hi kan ngai thei khop maya a 10 page chuanin khatianga dan manga na theyang bera sem na phut ngal lo khan nang manin sem ta cheu te pok han ron tia an member ni na te in li sangam do nem te an ron tia ta kha chu nia mi pui thanem ngai hi na vedu de umai nia khami kha comment section na tang po hianin alang chiang hle ani empo ni se kha central YMA na thuan ron chu ania apolai theyang berin anna ka tia an thu chu hi mo aba khi chu an mani tan pon han ti fak ngai na om lo ni hetianga an tlai dewa an ron chuale nu no hi midam taka chuanin atlana lo mai theya mi than kha chuanin atha hetiang tur hi ani te pon ti vele thawani kha thilom dan ani engpon ni se hetianga central YMA na thuan ron chuar hrim hi ke chuanin alom om ka tia ngoi top ai chuan re mak ai chuanin alom om ka ti hrim ani le tuna Chiko Hmar all Mizoram Chiko Hmar hianin hei Instagram story ada chuanin Chiko Hmar Instagram story hi ada public chu wang chuanin chera poi ti lo tura khangai ni da public na chumo le all Mizoram Khehpuam association member te hi anin thik ve thum loma atiani ani hi anin kan hriat lo hri ni Chiko Hmar hian mo an lung ti oi vak lo member te chu an member pui te vekin an report mai thin heu no thalai te fui ture mo zirlai te fui tura kan entrepreneur something ifim kurangu hi adikop mai ifim kurangu entrepreneur diklo kan lo som kha chuanin apoi don tuk Chiko Hmarin ron soi thakop mai hi share inom cho comment section ha ron comment te or Mizoram Khehpuam association member te hi an lo win thik ve thin regem ti te po kha in ngai dan te po ka secha khop mai ke ni ay shril deu amaro chu khoi monia han soina rem chang mai nei lo te tan po comment section kha soina rem chang deu mai ania chuan heya poi mo le Chiko Hmar story a tho an po sang ho sak thut na tur hi ke ni ang state a hian a om lo thluk ani hi adik mana po ko soito ka chenela nge hian khoi lai bak ber ve lutuk kumni kha chungin in pathum pali an han sa zo top zel mai te hi chu arap thak ani adik arap thak yes kan thi khei poi dik an thi ko mani dik tak chon tiana soi zela dik taka thei to pa e zong chung ko chom ve thin thalai te hian kan thik adik khop mai kan mu pe lo kan mu pe lo awa han dik le zel em kan mu pe lo ani soi tong kha din hey ho sa sa ti an ni ngot lo le mana tanga lo ho sa sa an ni ngot lo kha chuanin thok le khata kumni khat chung kumni kum thum chung leka thok le khata ron ho sak thut thei na tur ang hi Mizoram ai hianin market hi om lo tlukania lo ho sa sa ten ni lo ha chumo angai na om lo ani chuan thang an kama a o tur ber te hena a thang kam na tur a hri lok thunga a ok lo fo reng ani if you know what ni hey peizu nga ba han ril le zuale benge ka se thiam to lo hey peizu mo enge kan mu phak lo wa hianin thil game bon tukhi tu te emone tenen hianin an lo khel thin emni ti te pokha ril roi hianin zona a omani story dang anen leang hey apoimo education bok te hi an poimo masa entrepreneur ngro Chiko Hmar he ron ziak wanga ONTR PRINIARR rantia chuwan chuanin aron zia wan ang hian kan chiar wanga ke ni pam entrepreneur athajia kan ho tu ten an soi vul chu ka hei hi an lo hrit lowang cheu kan soyange atiani awa han dik em hei chu ke ni ang rama chuan ho satur chuan ho sak masak angai bultan na tur mun le ma sum le pai nei sa lo chuan ponga takin school mo college te kha low drop out ngot su awa han dik em ho sak dan kong ko mu tu cheu kha lo Khehpuam chiam to
an pi le pu tia tanga lo corrupt chiam to te lo ho sa sa to te an ni thina nia a chia le tha se hiam tur hian zir na bok hi me singin kan ma mo ani aba han sai dike Chiko Hmar nge hi chu aba han dik soi zau bel vak po ngai lo hi chu adik thot ani sabra ma chuan hey mi te hian example hin petrina ei Mark Zuckerberg te po college dropout ania te ante ani college dropout ni zuma Harvard atangin heta aizol ne hatte khin chi ni lo shrim shrim mi zora ne hatte khin chi ni lo shrim shrim chuan ani chuan khovela enge college kal khera ngai thine ho enge hlo nuna hlo ting tur chuanin college kal kher po ngai thine ti thin ho hlo ting tak tak ho te chu college degree nei kher lo point an hlo ting thei ani chu ti khop chuan an bon ani Mizoram a chuanin college degree nen po ti khopianin kan struggle ani tro inte khin thei kan ni lo shrim shrim chuwan chuanin low drop out ngot u he apoi mo lutuk atopa chuanin education he apoi mo le tho tho ani common sense kan man theina tur ta no chuan hei apoi mo karil ro hei poi om thin thil thalo ti tu te awangin in tulungai du su la fello taka ti te chu othek su helai ringo thikan soya adota low bet angin a thukin an om thuayanga nim hring angin an voidon si a ti hi soitel zelang watiani adik chi ani a thuk na hi kan kuta engin mo chen na om ve a thuk kan hekin hei apoi mo a thuk kan hekin tu te mo churon kap ani he da zomo a thuk kan hekin caution le khatlang a shroi tu an ni a vip a kan chhu zel lo mate ni adik chi ani chu wang chuanin thalai te zirlai te hetia angzonga motivational speech soitura kan som entrepreneur kan ti angchi te khamo khoya tangin nge ron hosak eng sum don na nge nei amma lam hun enge kum masala mai ti nge hun te lo mang kha an history te kha hre chien kha alo ngai ve mai ani chu wang chuanin thalai te fuitura kan som thina te po kha kan ulu ko ngai don le ti na ani chu chuan hey mi shim hi hey enge self labeled entrepreneur kan ti ang si te hemo wanga isan mol top lotur hey mi tam tak chuanin entrepreneur ti label hi anin bill top zel ani chu mase adik tak chuanin Mizoram a hianin entrepreneur ti soi tak tak tur hi kan tlema a tamzok hi chu businessman ani businessman hemi taka hi adang lam na te po hi shit angai ve me man ti kha hami zong kha tun chu mata na kan react thei chu ni phot mai te se video le kan in mole theu don ni